برای ور باش اول نشان وشانه کردن در هفرانه ام دوی وشانه دا چند دخواد خوازم بحثا باشوری کردستان بکن گلک جارا ام بحث کن و گلک جارا جی پرانی جی ام بحثا ایریشن دولت ترک و هفکاریا پده کد کن لزاپه متینه آواشینه الهولیر السلیمانیه دما کو دولت ترک ایری شکل دجی کردا پیک بینه دناو ایریشه دجی مخابن 100,000 جار مخابن پده که جهه و پده که ادوی اکیب آوه اکی اشکره دکه ایروژی آژانسا روژنیوسه کل باشوری کردستان وشان دکه دیمنک بلاف کر اف دیمن جهرما برادوسته لگنده حشم هاتیه کشاندن و دولت ترک جه سالا ده هزارو حفظه حتان اینها یعنی اف 6 ساله لوی منطقه که اف گند نزدیکی سیده قنه 5 کیلومتر نزدیکی سیده قنه اف گند و در دورا وی گندی جه سالا ده هزارو حفظه حتان اینها دبن ایریشن دولت ترک تایش برو اف گند گریدای هرم پدکه یعنی پدکل لوی هرمی بسر پدکه هیز پدکه پیشمرگی پدکه چکتارین پدکه الویدرینه و دولت ترک ده سال 2017 حتی اینها به هفکاری پدکه هاتی الوی گندی جیبویه و لگوری آژانسا روژنیویسه حتی اینها 20 بارگهن لشکری به تواهی هرما برادوسته هاتنه دامازراندن جالی دولت ترک و لب تایبت چی اف گند جبر کل سر ریه گندکی گرینگن ها امل دیمن بنرن دیمن دا دیمنج دور و هاتیه کشاندن و دیمنج دور و هاتیه کشاندن و لور دمینن دوینن که لشکرین ترک لسر ری سکنینه و لشکرین ترک لوی داره بارگاهی وانش هنن دماغو هن کس دور ریده در باز دبن دور ریده در باز دبن وسایتی وان دن سکندن ناسنامه وان کنترل دکن یعنی کسی که کلوی داره وری بنچافکرش عالی دولت ترک و دیگران حتی ترکیه وان بفن و به آگاهی یعنی دیگر وان بفن جبر که پیدا کرده پیمانه کوانا وسایه اف دیمنک شرمیه براستیجی اره یعنی نها پیدا که جرا واد بشه جبر که پیدا کلفر هی دولت ترک بالافرا ایریشت که yani hulu dere şura dvenem devletin herimek federalın hizden vehenin istihbarata vehye çektari vehenin nizam çi vehye her tişti vehye hulu dere ve devleta Türkre hevkari kiri hal dici PKK hada embejim vel dici PKK hevkari kir ve havra erişi PKK kir ve havra erişi gerileyen PKK kir başa çi suci wan gündiyel ve dere heye ku çi gün heye wan heye ku ev gündi rastı müdahale eriş ve astengin leşkerin Türk dibin. Yani leşkeri devletek din hatın sar ahate jgundiyen te insanın te jvelatiyen te nasnama dipirsin reyavan dibirin nahilin herin zozanê xwe nahilin herin baxê xwe nahilin herin bostanê xwe nahilin ser riyada herin nahilin herin gerê nahilin herin seyranê nahilin herin bersevalê xwe وسایتی وان دن سکرندن ناسنامه وان کنترل دکن وان بچوک دخینن حقارت لوان دکن لوان دخن وان دروینن بروشان بنچاف دکن يعني افجبو نشر ما تشيه اف نخيانة تشيه سوسرتك مزنه براستي جي شرمو فديه يعني از قالك فكريم كو قالوا مروب بعصاب الديماني بكي نكي يعني حفجتك حفجناك جبركش عليك واجي yani ji bo me Kurda dîmenekî şermê lê ku dibin sedema ve şermê divê fedî bikin. Yani divê eviya were nivîsandin tarîxê de tiştê wiha divê nêj bîrkirin. Divê nêj bîrkirin ku PKK leşkerên Tirk biriye herêma Bradosê ya Başûrê Kurdistanê li wê derê di navbera gunda de wan bijî kiriye û li wê derê xelkê Başûrê Kurdistanê dema ku ji gundekî diçin gundekî, dema ku ji gundê xwe diçin Zozanê xwe, dema ku ji gundê xwe diçin Baxê xwe, dema ku ji gundê xwe diçin Bostanê xwe, dema ku diçin Bey Sewalê xwe diçin, dema ku diçin Serdanê hevdû, dema diçin ser goristana rastê muameleya leşkerên Tirk dibin. Divê ev nêj bîrkirin were nivîsandin ji ber vê yekê مخصص از برای پارو بکنم. اول نجا نوچه گتن هی که دبیم باس بکن مد قنال ما یوتیوب ترکی ده باس کر سرهلدانا شیخ سعید آنجی سرهلدانا رخصتنا آزادی یا سال 1925 که 12000 و 500
Kurd têde hatin qetil kirin her çi qas wek Şêx Seîdî çûla heft hevalê xwe werin zanîn jî lê zêdetirî 15,000 însanên Kurd Xalid Begê Cîbranî û Şêx Seîd û hezaran însanên Kurd pêşengên Kurd hatin qetilkirin. Van rojê dawî li dijî Şêx Seîd û bi giştî nirxên Kurda êrişên dewleta Tirk henin, êrişên hemû beşên dewletê henin ke hevalên ku bi Tirkî dizanin pêşniyar dikim dikarin di wê kanalê de temaşe bikin û min li wê derê pirtûkek jî pêşniyar kiriye. Pirtûka Mehmet Bayrakek ku di sala 1993 de hatiye nivîsandin. Pirtûk bi Tirkiye ez bawer heta niha hê Kurdiyê wê pirtûkê nehatiye çapkirin û berê kes vê weşanê bigirim li vê derê carek din bîrin bîne ku Süleyman Ahmed hê jî te agahî jê nayê ev vay bû çil nehe roj aliyê pedekê ve deriyê Sêmalka ê di navbera Başûr û Rojava da hatibû revandin çil û heft roja ama vay pêncî rojê êdî te agahî jê nayê girtin û pedekê hetanî niha di derbarê Süleyman Ahmedê rojnamevan de ti daxuyanîk jî nedaye. Banga rojnamevanan banga malbata wî banga saziya li pedekê ew e ku Süleyman Ahmed berdin lê hetanî niha ti bersivek nedane. Van rojên dawî ji ber ku karê mesedên me weşanîn zindî nekir lê êdî ji vê hefteyê wê de tir em ê dîsa bi hev revin û weşanê xwe zêde bikin bi xatirê we vêga şev baş.